Le ha Palamente e re e malala laotswe ka puo ya mopresidenete ya Setjhaba, EFF le mekgatlo e meng ya baahi di tshositse ka ho ipelaetsa e le ha di batla dikarabo phareleng ya phalaphala le tharollo kimollong ya motlakase. We have taken note of planned marches, protests on the day of the State of the Nation address. Peaceful protests are a feature of our constitutional democracy and a means to express views on the State of the Nation address. Appropriate arrangements will be made to receive memoranda where required. The political protest is legitimate if and when it happens within the rules. Otherwise, we are not governed. We are not doing what we want to demonstrate to people that in managing their affairs, we will do so fairly and properly and with respect. Any conduct that departs from that must be what we will be firm but fair. We'll do everything to ensure that the State of the Nation address is a success. Baedi ba bohlokwa ba tla ba teng pulong ya Palamente ba kenyeletsa mopresidente wa mehleng Thabo Mbeki, moahlodi e moholo Raymond Zondo le motlatsi wa hae Mandisa Maya. Ka ho le leng ba hwebi le bareki ba re ba felletswe ke maqheka nakong ena eo maemo a bophelo a ntseng a mpefala le ho feta. As a business, I also have to buy things from other people. You've had issues where they would tell you upfront that farmers are struggling to produce because they can't pump water. Hona le tshabo ya hore ho kgaoha kgafetsa phepelo motlakase ho tla baka mathata ka netsong ya dijo ka ha e ama dihwai haholo. This thing is destroying us. It is making life challenging. It's uncomfortable. It's horrible. Ditsebi di re mathata ona ena e tobaneng le ona ha jwale a mpefetse le ho feta. People die in hospitals. People have to be thrown out of mortuaries. Children suffer from education. So the social implications of this are very, very, very wide, and the impacts are to be felt. Moahola mopresidente Ramaphosa o dumetse hore mathata motlakase a thefula moruo. We must be specific this year as to what is going to be done specifically to deal with the issue of a load shedding so that we can grow this economy. Ho kgaoha kgafetsa phepelo motlakase ho boetse ho bakile ho kgaoha phepelo ya metsi dibakeng tse ding. Because of load shedding, we buy like fuel. So the amount that I make basically is like I'm buying the fuel for me to keep operating. So there isn't much profit. Letona la energy Kwede Mantashe le re kimollo ya motlakase e bakela Afrika Borwa ditjeo tsa diranta tse bilione e le nngwe ka letsatsi.